Biraz bedran çiye kurt şeretvan revbriye xser em çend rojin jurnalistik ve dişopilin ku bajar Afrin herem Afrin dibin erişen da Türkiye Arteşa Türkiye dest bir operasyona kriye be sedema ku sinoran xwe ji terörist de Paris'e çiye revşe daviyele Afrin'e çu destpeke hep binamada dükkanı çi agahi bimere parvab ki. بله وکو هر کس دزانه ایرشا بجایی ایرو کتی روژا پنجمین تایبت لسر هرما عفرین اف ایرش بدجواری دروژا خای پنجمین دا دوام دکه تایبت توپان و بالافران وکو نها آگاهی کو چه دبن گلک هرم مدنی سوید تنا بمباران كرن بالفرا تنا اللي خستن وك جندريسي هرم الشيروا نابن رجو بدهان شهيد وبريندار ي مدني هنا وروشك قالك خطر لسر كاس المدني والسيفيل تشيدبه وقالك مال خرابونه جبر تو بارانا کو چه دبه و یادی تر ایرو وکه کو ما فیلم کر کو دولت ترکیه داگر کر به بالافران ایرشی بنداوا میدان که کریه او بنداوا میدان که هر کس دزانه نه اگر خرابونک چه ببه وبسایت هزاران جیانا مدنیان تکه به خطر و باجار ویل بر بچین بیاجی وی کاریساک انسانی چه به دهرما افرین دا ایرو işte کو آگاهی مگرتن بندا و میدان که به بالافران لیخستیه اوجی پیوسته کی هر کس بنا ببینه و الهمبری بنا راوسته یادیتر شروان قصده چند آلیا و دروژه ایرش کردن هم لعالی رجو ایرش کردن لعالی حمام ایرش کردن و شودی بردستی سبی عالی کلا سمعان عالی شراوا لوی داره ایرش کردن و عالی گند قدا عالی مابتا همو گندن سینورن خط سینورن دانه ارنا لسر و جپا گلک ایرشن دجوار چیبون و برسیبن تند هاتن داین و ده انجام ده دربه گران خارن و گلک کشتی و بریندار و گلک آراج وان و پانزر و تانگ وان هاتن رو خواندن جبوه دربه گران خارن و پاش medya Türkiye beravacı verdi bece keke bedrandı bece 202 yani 256 kez hatına koştun bu hadı kotun yani medya Türkiye de bece en peştat için hezelme peştat için serkeftin verdi girin. Varına kuşti hana و بدهان اسیر hana و بدهان تانگ و پانزر و آراجن وانی لشکری هاتنا امحا کرن آیا نها کو دیار دبه دولت ترک و چتن وینا مرحله یکی پیواجه یکی به اپراسیونه به بن کفتیه شکستیه جبوه خویا دبه کو ابجاره گدی دخوازه به اپراسیونه بنرخینه وکه کو جنوبا بخوازه پیرانه که چه بکه و جنوبا چاوا بکنه به اپراسیونه بردوام بکه و وناجی باندورا خواه کریه لسر چتان و گروپ چکدار که اف در روژه دناف گروپ چته دا لعزازی و لوا دردون دناف بر وان بخواد نهان ناکوکی و شهر چه بگه چونکه گلک کشتی جوان چه بون و گلک گروپ جوان هاتن تصفیه کرن گویجی نها پر بش جوانا ناخذن تبلیغ اپراسیونه بند به دولت ترکیه تقاضا مبدا کشتن و جنا حاضرن بچند خدمت دولت ترکیه گور برجواندی وان دا عفرین دا بینا کشتن باشه که مثلا جرا گدن da خازم وگرن سر رفشا سیویلان لگور آگاهی انت لگور تو بیشی yani sivil bir erişen asmani bir topan hedef girtin. Operasyona ki leşkeri ki Türkiye'de bejez sinor akı pakış dikim. Le günden bajarıken hundre jidur ve sinor jitten armanc girtin. Yani çıma legor nereye ta armanca Türkiye çiye ku bir avayı eriş yani sivil ten armanc girtin. وەکە کو ئەم پام دکن ئەف
دروژه داخلینی دولت ترکیه اردوغان درد کبن دبیجن که ام به اپراسیون ام دوام بکن که حیانی ام 3 میلیون و نیم کوچبرین سوری وگرینن آخا سوریه براستی اف مسئله که پر خطر و تاریکی باشه ببره 3 میلیون نیم yani gel قاسی هم زانن gel افرینه دبی اپراسیون دا yani rünüşmanın afrine قاسی هم زانن جه خودانه نه چونه دربر جه خود دمینین ev 3 milyon kesin kötü bas ki zari devleti Türk bası kedikin بله از وی بجم نهاد اپراسیون که وهذا دولت ترکیه ایرشا که گران لسر گل عفرین چه دکه لوی داره کنکوژیان چه دکه او گل مدنی قرد که دخوازه وی گل دهرم عفرین دا کوچبر بکه جبو ویجی نها پر با آگاهین نه راست درو دبیجی که هزار نها ملت عفرین درد که و دخوازه هرم عفرین والا بکه و چافشکاندی بکه و اراده وی گلی بشکینه و پشتی که او گل جهرم عفرین درخست دخوازه که گل سوری جباجار سوری ین دیتر بینه در باسی هندری عفرین بکه بمعنی یعنی دولت ترکیه نها بوا اپراسیون خواه دخوازه کنکوژی عفرین چه بکه و گل هرم درخینه گل کی دیتر بینه تق هندری عفرینه اوا وکه لوی داره دخوازه جنوساید که چه بکه سوی قرمه که چه بکه دخوازه دموگرافی عفرینه بگوهره اوا روشک جدی و گلک خطره اوا وکه سوجه کی شهر تناس کردن دوی کی سازی ناونتوی یه علاقه دار دیجی اف سیاست دولت ترکیه یا کو دخوازه گلان ده جنوساید و سوی قرم و کنکوژیا را درباس بکه دبی لهمبری بنا تدبیر ورنه گرتن جبوی به ایرو کدام ایرشی گندا و باجار و سویلان دکه دالیه کی دخوازه قرب بکه ایدیتر دخوازه بترسینه وی داره والا بکه جبوی کو بخوازه کس دیتر بینه دوی داره دا جی بکه اگر اردوغان راست بیجه او قاس هرم دیتر کته وکه باب جرابلس ادلبه چما او کوچبرن کو بحث دکه چما درباسی وی داره نکه demek ki اوا دروا دخوازه پروژه کی تایبت یا پلان کی تایبت دهرم عفرین دا بمشینه پیش بخینه وکه کو دموگرافی عفرین جرنگ خو ج طبیعت خو ج خزایه خو درخینه و هدی او دسکفت کوهنی د شخص عفرین دا همه تصفیه بکه باشه رولا روسیا چیه داخلین و داخلین دزگه نزدیکی و یه پگه هست در علی لشکری داشی اون روسیای تاوانبار دکن که بازار هیه چرا کسک دایه ترکیه روسیا چی دخوازه بکه روسیا جه ترکیه چه ستاندیه اگر گوتنا براس به طبعا ام بنا جه پشت راستن اب ایرش تماما اتفاق ترکیه و روسیا و رژیم باز چی بوده روسیا خواست که به اپراسیون تعویض و تنازل جمع بگیره که یا ام عفرین تسلیم رژیم بکن یا ده عفرین خرابه به و دولت ترکیه و درباسی عفرین به روسیا خواست که به اتفاق شرط تسلیم کاری لسر ما فرض بکه وقت چاو لسر بشن اپوزیسیون یه دیتر فرض کرد همو تسلیم کرد و نها کن بکه به هر سوچی و وانا کدی بکه و حاضر بکه تبلی سیستم رژیم یا نها بکه دخوازه و روشی لسر مجی فرض بکه لتجاری ام بنا قبول نکن و ام بنا نپذیرینن و ام دبیجن کی ایرو دهرم عفرین دا کنکوژیا کوچه دبه بالافرین کولی دخن وکه کو بالافرین روسیا نه وکه کو دولت روسیا و کنکوژیا لعفرین چه دکه جبوی وجه ام دبیجن دبی درباره دا دولت روسیا او دلسوزیا خوای بگلی کرد را تایبت و او پروژه دموکراتیک یاد باکوری سوریه را او دلسوزیا خواه او باوریا خواه شکاندیه جبوی وی حیانی که وی دلسوزیه وی باوری جنوبا وگرینه وقت لازمه دبی بنا اثبات بکه دبی دمانات بنا بده نه روسیا باند که دبی همه سوچی چه بکن جبوی چارەسەریya سیاسی نه
دبن با روشکی وها گراندا داگرکری ایریش کنکوژی چه دبه لسر عافین لسر باکوری سوریه تبای چاوا گلن باکوری سوریه دسیره دا کرد و بچن دبن سیاتیفا روسیا دا بچن سوچی حاضر ببن باشه اگر روسیا چی بکه هونه بیشتر بن هونه بیشن روسیا ششتی خا فتلی گلک روسیا چی بکه هونه چی قانه بکو بله هر تشتکی دبه دولت ترکیه و ایرشانا راوستینه و کنکوژیانا راوستینه اف داگرکریا کوچه دبه بینا راوستاندن بجاره که دا دور ام دکانن مثلا سوچی نقاش بکن و ام بریاره که تیدا بدن باشه هلبست امریکا چی هنه کس دبیجه امریکا سیسته به گرمسته نخستی سرماسه دنگی خوا در نخوا هنه دبیجه امریکا رهبری امریکا بویا دو سه پرچه هلبست که زلال تونه هون چه وادی بینن هلبست امریکا ام حیانا ها هلوستن ای قوالسیون ناو نتوی امریکا دناو دا یکی تیا اوروپا نتون یک بوی اب تب هلوستا وانا هلوستا که پر شرموکای ضعیفه هلوستا که جدید تنایا اب هلوستا کو هیجی وکا کو تایید کرنا اب ایرشن کلسر عفرین چه دبه وقتی کو امریکا وهر وها قالك ولات انديتر حتى او جمينا كونساي او لكاريا تشيبو هر كسي بانكر كو قد بلا دولات تركيا خا كنترول بك بلا دولات تركيا بنا خا فرا بك بلا اوبراسيون خاص نوردار بن بلا هناك نقطان هدف بكره بلا سبيلان هدف نگره اف تي معنی تایید کرنا اری کرنا اوپراسيون يا اری کرنا اوپراسيون جبوي جي ام ديفيجن ببي هلوستي او جي دبل شريك او جي ديفيجن شريك وعيني وقت ده اب هلوست جسارت ومورال وبا هيزه ده دولت تركيا كو في اوبراسيون خا بحمو هيزه خا دوام بك اگر دروجه دسپی کدا بریار هگوا اصرار هگوا هلوست کی خرد و زلال هگوا لهمبری با ایرشن دولت ترکیه ایرو دولت ترکیه نگانی اب کنکوزید ل عفرین چه بکره و گل عفرین قرب بکره و بکشتا جبوی ام دیویژن هلوست کو هی یا نبنتوی و وقت کو ترور خورده که دیره کو ترور زندی ببه دیره که رژیم اردوغان خواب هیز بکه و ایرشی در دوران بکه اردوغان جبه هلوست ضعیف مورال دگره هر کسی تهدید که دبیجه کی پشگیری اپراسیون من نکه اواتی واتی کو پشگیری ترور دکه ام جی دبیجه یک کل جیم ماتیس شی وزیر بهره‌بانی امریکا و هر وزارت درب امریکا جه دو داخلیان رخنگردان کو او جیم ماتیس گفت افرینجیه که آرام لگور تواهی سوریه گله و در جی خوابون او دب صدام به استقراریه و هر وها ریل بر وگرا گل دگره یعنی به آوایی رخنه جکر بو جیم ماتیس و برپرس پنتاگون بله راسته یعنی وقت که هر کس فکر خواهی نه زمان امریکا اوروپا هر کس فکر خواهی نه زمان دبی و به استقراری چه به و آلوزی چه به یعنی هر کس شروع قرار راست دکه فقط لهمبری بنا وقت پراتیک قرار تنایا دبی بیار هبت به درباره داشت یعنی هر کس دزانه که اب ایرش و برسامن داویج عباس دخازم تباسه هلبست کرد دخازم هلبست کردا بزنم نها و چند روزین کرد امریکا بگره کانادا استرالیا ژاپنیا ایروج فنلندیا دبن من دیت گابادین دبن برفه جمدی دا کولانان تایبتی لپش کنسولخانه و بالیوزخانه روسی و نابند نتبن یک بوی هلبست کردا چواره اون چوا دبین جه افرینه هلوستا گل خواهی کردستانی و هلوستا حمو دموکرات خواز و دوستین گل کرد لامریکا لاوروپا و دوالات دا و در ویوالات ام وی هلوستی سلاف دکن و هلوستا که بپیروز جی رزداریه و داخوازه ما اوه کو دنابا تکوشین آخوا بردوام بکن و برخودانی آخوا بردوام بکن هلوستا وان جبوی
gelin me yê berxwedê di hindirê Efrînê Bakurê Sûrî da ew helwest giring e, piştgirî giring e, ew piştgirî nebe, ew helwest nebe, gelin me wê hemû dikom ku jiyara derbas be, di şexsê gelê Efrînê da wê tevay mirovahî bê qirkirin, wê di şexsê zarok û jinên Efrînê da jin û zarokên cîhanê wê bêne qirkirin, wê bibin armanca terorê, ew terora ku Erdogan heya niha piştgiriya wan dike. Ji bo wê jî em dibêjin pêwîstekî ew tekoşîn hîna xurtir, bileztir, hîna dewam bike, heyanî ku astengî ji bo va êrişana çê bibin. Ya dîtir ji bo hinek aliyên Kurd, ji bo hinek aliyên Kurd heqeten ew aliyên siyasî niha bêdengin, weke enekesê pedekê li Başûrî Kurdistanê rêvebiya herêma Başûrî Kurdistanê bigiştî, heta niha helwesta wan ne helwesteke niştimanî ye, ne helwestekî welatparêzî ye, helwestekî ji ê welatên cîhanê jî zeîftir e û heta niha rêvebiya Başûrî Kurdistanê helwestek jê derneketiye. Heyanî gelê me ê Başûrî Kurdistanê dixwaze piştgiriya berxwedaniya Efrînê bike, asteng dike naylekî gel nêrîna xwe, hêrsa xwe li dijî va êrişên dagirkeriyê bîne ziman. Eva cê şermezarî ye, cê mixabinî ye, eva îspat e ku demekî ew rêvebirî jî ew wa êrişana teyîd dike, di nava wa êrişa da ye. Heyanî tiştekî dîtir ez bêjim, ev enekesê heye, enekesê ku herkes dizane di nava koalisyona niştimanî ya Sûrî da ye. Enekesê ji va plana êrişa ser herêma Efrînê agahdar e, di nava wê biryarê da ye. û niha derdikeve holêkî gelek grûpên ku wan va girêdayî, kesên Kurd çete wan va girêdayî di nava va grûpên çeta yê ku êrişî ser herêma Efrînê dikin. Em dibêjin ev hewldanên çetetîne, ev hewldanên xafrûşîne weke xiyanet tê binavkirin. Îro ku eger hinek kes Kurdistiyê tevlî artêşa dewleta Türk ser herêma Efrînê û komkujiya ser gelê Efrînê çê bikin, eva tu têkî li vê welatparêzî û niştimanperwerî re tune ye, dibe ki evna rojekî berê êdîtir dev ji wêna berdin vegerin nav refê gelê xwe û li kêleka gelê xwe û berxwedaniya we bisekin. Başekekî bedran em pir spas tê dikin ji bo wan agahî û nirxandirên te gelek spas.